Eşektin balasını ne deydi? Söyle. Eşektin balasın ne deydi? Bileydim. Azım ne dediniz? Söyle. Sol deydi. Uçkan maymullar kayakta yaşaydı. Afrika'da. Uçkan maymullar Afrika'da yaşaydı. Altın balık jomoktu kim yazgan? Men жазгам. Adamın kolunda kança söğük var? Adam kolunda mı? Moyanda. Bir kolunda mı? Matı. Çizme? Moğolunda yaptı ilk söktü. Uçlak gibi var ya. Plечо var. Kança söğük? Doyumuz. Böyle mi? Bunlar qanday taldasak болады? Bir kolda ne? Bir kolda. 8. Cevabımız? Cevap hazır. Bu bir sürü var. Есептей. Bunun amanatlarını başlattık. Bir. 1, 2, vaqt 2 da 3. 3. Ana moyaqdan 3. Hatta bak, общий 40 so'k var da bu yoqda. Moyaqda вообще 40 so'k var. 5 qildi. 40 so'k mu moyaqda bo'ldi? 60 da o ekan. 60 ha? Bir kolda 60. Maymullar kayakta yaşaydı. Afrika. Ya. Uçkan. Сказкада uçkan maymul жоқ та. Sizdeki. Uçkan maymullar kayakta yaşaydı. Жоқ та екіншінде. Сказкада эле. Мындай маймыл жоқ болчу. Жоқ, uçkan maymullara. Билбейт экенмин. Отравление. Отравление. Отравление не болады? Құсаты. Сізге? Күнгө эң жакын планета? Эмне? Күнгө жакын. Жер болушу мүмкүн да. Afrika. Планета. Мындай эсептейм. Ya. Күнгө эң жақын планета. Билбейт экенмин. Uçkan maymullar kayakta yaşaydı. Учкан маймылдар? Kayakta yaşaydı. Учкан маймыл барбы? Şu uçkan maymullar kayakta yaşaydı. Учкан маймыл. Билбейт экенмин учкан маймыл. Самолет эмеспи? Uçkan maymullar var ya, обезьяна. Летающая обезьяна. Африкада. Afrika'da yaşaydı uçkan maymul. Eşektin balasın demine deydi. Такай дейт. Tuğra. Eşektin balasın ne deydi? Bilбейм. Мен эле билбейм эке. Eşektin balası. Eşektin balasını biliyorsa eşekçik deydi. Эшекчи. Ya. Луна эле болуш керек эке. Luna. Күнгө, Ee, sen жақын ай, ya. Sizdeki? Меркурий деп коёчу. Merkuri. Merkuri. Altın balık jomoktu kim жазган? Билбейм. Altın balık. Pushkin. Ну, правильно. Жақын планета, ең жақын. Марс, Меркурий, Земля, Ең жақыны күнгө. Марс. Марс. Altın balık jomoktu kim жазган? Аны билбейт экенмин. Золотая рыбка. Золотая рыбка, эмелер? Эмелер жокпу ответ, эмелеричи? Подсказкалар. 3 желанияңды айт дейт го. Altın balık кармап алып. Я знаю, но мында асы, бысы дегендер жокпу дейт. Жоқ. Не знаю. Бул демедим. Ең жөнөкөй суроолор себептенчи. Чыңгыз Айтматов жазган, а? Учкан маймылдар каякта жашайт? Маймылдар учпайт да. Колунда канча сөөк бар, бир колунда? 5 сөөк бар. Кандай, кайсы жеринде? Пальцтериндеби? Мындан аягына чейин. Так, 1, 2. Эки сөөк, а? Өйдө жагында бир, ылдый жагында бир сөөк, а? Эки сөөк. Учкан маймылдар каякта жашайт? Учуучу маймылдар жок да. Madagaskar жомоктошун. Каякта жашайт? Madagaskar. Мадагаскар. Madagaskar эмес жомокто. Эмнеге жакын? Күнгө эң жакын планета. Меркурий. Меркурий. Туура. Кайсы суроосун кайтып койсун? Оксид водородун ичип алса эмне болот? Өлөт, а? Өлөт. Өлөт. Ишип кетет. Өзү жакшы көрбөй алат, а? Оксид водород ичип алса эмне болот?
оксид водород ичип алса эмне болот? Жүрөк айланат. Жүрөк айланат. Экинчи суроо. Күнгө жакын планета. Меркурий. Балык жомокту ким жазды? Пушкин. Эшектин баласын. Такай. Учкан маймылдар каякташат? Мадагаскар. Ичип алса эмне болот? Ууланат. Эмне мындай эмелер болот? Өзгөрүүлөр адамда. Күйүп кетет. Организм күйөт болуш керек. Өрттөнөт, э? Өрттөнөт. Ичинен. Тешип кетет, э? Тешип кетет. Эшектин баласын эмне дейт? Такай эле дейт. Алтын балык жомокту ким жазган? Золотая рыбкабы? Пушкин эле жазган. Пушкин жазган. Оксид водород ичип алса эмне болот? Ана медиктер эмне болот? Булар медиктер. Булар медиктер. Оксид водород это уланат эмне болмок эле. Шишип кетет, э? Шишип кетет, уланат. Көз Интоксикация организма. көздү жакшы көрбөй да калат, э? Калат. Сизге Жок, менде жок. Я не знаю, я медик. отравление болот, э? Да, отравление может быть. Күнгө жакын планета. Жер? Күнгө жакын планета? Жер, да. Жер, э? да. Жер. Алтын балык жомокту ким жазган? Алтын балык Пушкин. Пушкин же. Пушкин жазган. Түшөңөрдү, э? Эшектин баласы эмне дейт? Кадалек. Ой, Такай дейт да. Ой, такай дейт. жок. Кодалек. Жок ал деген эме, козу. Такай эле. Такай экен. Такай. Такай. Оксид водород ичип алса эмне болот? Өлөт, эмне болмок эле. Оксид водород ичип алса эмне болот? Жаман болот. Шишип кетет, э? Жаман болот. Дагы эмне болот ошо? Жаман болот. Адамдын колунда канча сөөк бар? Медиктер, э? Бир колунда. Сен жайына жакшы билесиң деп эле. Кандай бир колундабы? Мындай пальц фаланги жагыбы? Сөөк, бир колунда канча сөөк бар? Мунун баарын санасак маякта эле 12би, 6-6дан катырга. 24. Точно 24. 24, э? Сиздин эмес. Кошулам. Бияка баштасыз. Учкан маймылдар каякта жашайт? Учкан маймылдар болбойт. Болбойт. Учпайт. Учпайт, э?